I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebenarnya dia kinilah sampai di daerah Landai Hulu Hayah. Kita sekarang berada di air terjun Malanca. Tentunya itu kawan, ada tingkatannya. Jadi kita ke air terjun yang pertama dulu ya. Baru kita makan, habis itu kita lanjut ke air terjun kedua. Malanca bro, mantap. Ini berada di daerah Landai Hulu Air, Kecamatan Harau. Kita nanti lewat kilo sana dulu. Kita sampai ke sini. Jadi sangat keren. Ini kita makan dulu baru nanti. Video.
sebenarnya wak pai leh. Jadi kami pai kai tajun buat godang lu dia CT kilo 9 juga. Oke, vlog selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe Kita Minang. Oke, jadi kita udah sampai di terjun yang kedua. Jadi terjun kedua yaitu di Serasa Tanggo. Dia ada siko mandi ya kawan. Oke, iya, mantap.